Amakuru yacu akatakomereza ko ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Umuryango Croix Rouge utabara imbabare wahakanye amakuru ashinja umutwe witwaje intwaro M23 kwica abantu 406 mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 18 Werurwe 2025. Umuryango Amnesty International washinje M23 kurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu kuva wafata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama. Umuyobozi wa Amnesty muri Afrika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo Chaguta yavuze ko abarwanyi ba M23 bateye ubwo abaturage bafata ku ngufu banibasira abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abanyamakuru. Abarwanyi ba M23 batangiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu tariki ya 14 Gashyantare. Ugenzura wose mu minsi ibiri yakurikiyeho bari bamaze iminsi barwanira mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Amnesty yatangaje ko yakiriwe n'amafoto y'imirambo yagaragaye mu bice bya Bukavu, aho umunyamabanga wa Croix Rouge muri Kivu y'Amajyepfo akaba n'umuvugizi wayo muri ntara John Kashinzwe kwa 20 Werurwe yatangaje ko uyu muryango utigeze uha Amnesty iyi mibare ngo nubwo ibinyamakuru byinshi byayizeye. Tukiri hanze y'u Rwanda, ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika White House byatunze agatoki ubuyobozi bwahoze ari perezida w'iki gihugu Joe Biden ko yagize uruhare mu icwa ry'inkoko zigera kuri 8,000,000 bituma ngo habaho ibura ry'amagi. Ntibyatangajwe n'umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri White House Caroline, yavuze ko habayeho kwicwa kw'inkoko nyinshi ku buyobozi bwa Biden mbere y'uko Donald Trump arahira kwa 20 Mutarama 2025. Yabitangarije kuri urubuga X aho yagize ati ubuyobozi bwa Biden bwishe inkoko zigera kuri 8,000,000 mbere y'irahira rya Perezida Trump, bituma habaho ikibazo cyo kubura ibicuruzwa biziturukaho ndetse n'ibiciro biriyongera. Mu kibazo cy'amagi ni ikibazo cya Biden. Kundi ruhande Caroline yavuze ko Perezida Trump ari gushakisha umuti w'ikibazo cy'ibura ry'amagi yafatanyije n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi. Makuru yacu katakomereza kuri mwe mu byaranze uyu munsi mu mateka mu sentare ya 21 Werurwe aba ari umunsi wa 81 umwaka, kwasigaye iminsi ingana na 285 kugira ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Mu byaranze uyu munsi mu mateka mu 1413 yabaye umwami w'Ubwongereza. Mu gihe kandi umwaka wa 1857 mu mutingito wabereye i Tokyo mu Yapani hapfuye abantu barenga 100,000. Naho mu mwaka wa 1946 ikipe ya Los Angeles Rams yasinyishije Kenny Washington, umwirabura wo muri Amerika ukiniye American football kuva mu mwaka wa 1933. Naho mu mwaka wa 1963 gereza iri ku kirwa i San Francisco muri leta ya California yarafunzwe.